Ali možeš da misliš da možeš, ali to je nemoguće. Sve je drugo moguće, ali samo to nije. Nije moguće iz ljubavi izaći. Moguće je misliti da možeš. I sve je drugo moguće, ali samo to nije moguće. Zato što je to materijal od čega je sve napravljeno. Svaka stena i svaki kamen, i svaki čovjek, i svaka životinja, i svaki list, i svaka travka je od istog materijala napravljena. Ko ne vjeruje, neka kupi mikroskop. Najbolji fizički dokaz. Ko ne razume, taj uzme mikroskop. Tako kao što Vesko kaže, opustit se ne možeš da zezneš stvar. U tom prostoru neograničenom koja se zove ljubav je moguće izmišljati svoje male realnosti. Moguće je izmisliti osjećaj, percepciju, ukus, miris, stres, napad panike. Umisliti da voliš nekog, umisliti da ne voliš, umisliti da imaš konflikt s nekim, umisliti da moraš naći ljubav, umisliti da moraš bilo šta ili da ne moraš bilo šta. Sve je moguće, svaka mogućnost, neograničena mogućnost je sposobna zbog tog prostora u kojoj se sve nalazi, ta jasnoća, taj univerzalni ta ljubav, sve je moguće samo zbog toga. Mogu da vam kažem šta sam ja sve bila umišljala. Stvarno šta više ne umišljam. Sjećam se 100 puta, 1000 puta. Umislim da žurim, da nemam vremena, pa onda posle umislim da imam vremena. Pa onda dugo sam umišljala kako sam došla na ovaj svijet, kao mama i tata su imali seks, pa me mama rodila. Onda sam umislila da postoji beskonačno mnogo drugih načina na koje bih mogla da umišljam. Da se ljudi razmnožavaju. Pa samo tako je moguće imati iskustvo, Milice. Da umisliš nešto. Da izmisliš. Mi izmišljamo naše iskustvo. Iskustvo nije stvar. Moraš iskustvo izmisliti. Ne može iskustvo doći zvana od sveta. I od okolnosti. Moraš da ga izmisliš. Moraš da izmisliš da si stresan. Da telo počne da reaguje na stres. Da srce brže kuca. Da imaš napad panike. Da ti se ukoči ruka. Da ti se, šta ja znam. Moraš da izmisliš. Moraš da izmisliš da ti se nešto sviđa ili ti se ne sviđa. Moraš da izmisliš šta za tebe događaj znači. Neko drugi izmisli da događaj za njega znači nešto drugo. Svako iskustvo je izmišljeno iznutra, putem misli. Ne može doći izvana. Ne postoji izvana. Izvana i iznutra je jedno te isto, samo izgleda kao različito. To je magija života. Imaginacija naša, imaginacija iz ljubavi. Iskra stvaranja, manifestacija života. Ona se stvara putem mašte. Isto kao kad smo bili deca, kad smo maštali i proživljavali našu maštu, to isto sad radimo. Ne može se drugčije izmisliti iskustvo nego maštom, putem misli. Samo što smo mi odrasli pa mislimo da to ne radimo. Isto radimo to na isti način kao kad smo bili 3 godine, 4 godine, 5. Putem mašte, putem misli. Svako iskustvo je apsolutno subjektivno, izmišljeno. Sve što sad možeš reći, možeš samo izmisliti. Izmišljam da mi puca baterija. Svako iskustvo je izmišljeno. Tako da
To nam puno govori o našoj realnosti u kojoj živimo. Gdje svako ponaosob izmišlja svoje male realnosti putem istog misalnog procesa. Dobro da si razumemo. Kad to ne znam. Ja volim da kažem da je svijet u sasvim dobrom stanju, imajući na umu da to ne znam. To ne znati, a imati ovakvi svijet je apsolutni napredak. Mi ne znamo osnovnu stvar. Da iskustvo ne dolazi izvana, da realnost nije ništa drugo nego misaoni proces koji imaginacija ima šta. Kad to ne znamo, a mislimo da je sve objektivno i da sve je fakat i da realnost je nešto što je živo i vani, izvan nas, dobro da si razumemo i dobro da se još nismo uništeni. Znači, koliko razumemo, dobro nam ide. Za sada. Koliko malo vidimo da smo ljubavi, da se u ljubavi nalazimo i da ljubav nije rezultat ničega, nego da je sve rezultat ljubavi, koliko to ne vidimo, dobro nam ide. Morate priznati. Tu rečenicu malo ko zna na ovoj planeti. Da ljubav nije rezultat nečega, nego da je sve rezultat ljubavi. Kada bi to učili u prvom razredu i znali do 35. godine, jel? Sve bi bio potpuno drugačiji. Pošto mi to ne znamo, dobro nam ide. Eto kolika je ljubav. I pored toga nam dobro ide. Da. Samo da pokupimo ove zadnje utiske, da vidimo šta je Jelena razmišljala, šta je Jelena dobila ovim razgovorom o ljubavi. Mene, Radomire, zanima sad, ako se mi nalazimo u tom stanju ljubavi, jasnoće i svega, onda mi treba da budemo, znači, zadovoljni sa sobom i sa situacijama. Šta se ti smiješ? Sad ne znam šta sam treba da pitam. Onda mi ništa nikad ne bi mijenjali. Uvijek bi bili Zadovoljni. Ja zadovoljni tu gdje smo nigdje. Tako je. Apsolutno si u pravu, Jelena. Apsolutno si u pravu. Jedini je razlog zbog čega to misliš, zato što to ne vidiš, što si mi sad pričao. Ne slušaj ga, vidiš. Kako? Ne vidim, ja se naočale često. I ovo što si rekla sad, da bi mi trebali da to i sve moguće samo zato što postoji ljubav, samo zato što postoji razumijevanje već. Mi se nalazimo u razumijevanju. Sve je moguće, čak misliti da ne razumeš i da bi sve moralo biti dobro zato što mi se nalazimo u tome, ali to ne vidimo. I to je moguće izmisliti putem misli samo zato što postoji razumijevanje, samo zato što postojiš ti mnogo pre svakog razumijevanja, kao svest jedna recimo, u kojoj se sve dešava. Vidim, rekla si ljubav stanje. Nije ljubav neko stanje. Možda kaže da je ljubav svako stanje. Ili da je svako stanje u ljubavi, kako god. Svako stanje je moguće samo zbog ljubavi. Ljubav nije stanje, nek svako stanje je moguće zbog ljubavi. Formulacija je drugčija kad vidiš to. Svako stanje, bilo pozitivno ili negativno, koje ti govori prevodioc, je moguće samo zato što ljubav postoji. Svako stanje je moguće zbog ljubavi. To je ta dimenzija koja nam fali. Tu dimenziju možemo nazvati ljubav, inteligencija, univerzalni um. Ali na tu dimenziju sve naše reči večeras upućuju. Znači, reči nisu te koje treba pratiti do razumijevanja, nego reči služe kao putokaz za tu dimenziju koja je nepoznata prevodiocu, našem umu. Ta dimenzija nije intelektualna. Znači, može doći nekim putem nekog uvida, koji može biti, ne mora biti sada, ovog trenutka, koji može biti nekog drugog trenutka.
Ljudi instinktivno to kad slušaju osjećaju, kao što je Zlatko recimo osjetio i rekao da se malo bolje osjećao kad smo počeli pričati o toj dimenziji. Ali u tom pravcu gledamo. Što se više gleda u tom pravcu, pitanje je vremena kada će se ta dimenzija otkriti. Zato što je već tu. Ona je već tu. To ti je tako, Jelena, kao kad imaš jedan tranzistor i sama tražiš stanice. I ja ti kažem, skroz u levom ćošku. Skroz u levom ćošku. Samo trebaš da se tuniraš u tu frekvenciju. Mi smo ti kao radio, jedan intelekt je kao radio koji zna samo ove postojeće frekvencije, znaš. Ovu frekvenciju ne poznaje. I skroz traži s onim, znaš, u tim stanicama i on ima sam te stanice, znaš. A sve te stanice se nalaze u toj frekvenciji ljubavi. A intelekt traži ko onim, znaš, pretraživačem na tranzistoru, znaš, traži po tim stanicama. BBC, Novi Sad, Subotica, Švicarska, Novi Sad, London, Budimpešta. A nema nigdje te stanice. A sve te stanice se zajedno nalaze u toj stanici. I onda kad intelekt vidi to i kad Bog te maže, ja cijeli život tražim u tim mojim stanicama. Sve te stanice su moguće zbog te frekvencije razumijevanja intelektualnog uma, univerzalnog uma, u koje se nalazi naš mali um, naš prevodioc. Ja mislim da smo došli za večeras rekli. Neka malo to sedne. Elija je zaspala. Bar smo nekog uspavali. Ljudi, Briga. pozdravit ćemo se sada. Čujemo se ponovo. Vidimo se u sredu, petak. Veliki pozdrav ljudi. Lepo spavajte. Također. I zapamti, možete da mislite što god hoćete. A ti sad misliš što god hoćeš.